Večeras smo s organizatorom eventa koji je uspio napuniti čitavu dvoranu Kina SC. Dakle, koliko proceniš da je bilo ljudi ovdje? Stane 1022, ljudi su stajali sa strane, pa ne znam. Što misliš da je uzrokovalo takav interes? Pa definitivno mislim da Zagreb i proteklih godina prilično mu fali sadržaj kojima bi se htio nekako obogatiti njegov život i noćni život i da neko će zvuči da je vani ili drugdje uvijek bolje. The more you whistle, the more saucy, sexy noises you make, the more naked we get. Merci, monsieur. Thanks a lot. Hello, gorgeous. How is it for you to perform in front of a mixed audience? Doesn't matter to me. I will perform anywhere, anytime, any place, in front of anyone, for anyone. How do you like the Zagreb's audience? I say fantastic, amazing, big capital letters, you know? It's great. Yeah! That's right. Ono što mene fascinira kod ovog showa je što se promovira zaista individue, dakle artističke, kreativne individue koje su sve snažni pojedinci ili pojedinke. To je nekako bio i princip kad smo mi kreirali Red Room Cabaret. Ako govorimo o Red Roomu, zaista ta mix performera koji mogu na različite načine komunicirati i međusobno i ispreplitati se i čini mi se davati stalno nove svježe sadržaje. Možemo li uskoro očekivati novi Red Room? Možemo li uskoro očekivati novi Red Room Cabaret u Zagrebu? U Rijeci. O? Moguće. Ono što smo mi zapravo željeli i što bismo htjeli pokušati zapravo sa Red Room i trudimo se puno na tome planu. Naravno da je riječ o velikom produkcijskom zahvatu koji onda i za međunarodnu scenu zapravo postaje financijski težak, ali zaista da bude putujući show i naš sljedeći plan je zapravo dovesti ga na obalu u Rijeku ovoga ljeta. Super, hvala ti Ivane što nam dovodiš ovako zanimljive sadržaje u Zagreb i vidimo se onda za 13 dana u jedinstvu.